okujaguza ekiro ky'eminyeeto omunyikiriza y'abachwanga kwatandika n'okwemurka bana bahwerwaho banda na polisi bayonja emyanya etari emu n'emu ahi bahika bakwatiraho abantu abakwenda obuhwezi oba kubahereza ebintu nka sabuni eby'okujwara n'ebindi bingi bayikoma amarwariro okunayo babakwatiraho omuri n'okombekera abo abatakwebasa na munonga bakirinjo Mahanga ahabwo mwako gukurebwa ngitwe nk'eminyeeto tubasize gukora kake na kahango omani gitu ruhanga yatwatira batwataye muzeyi owahendekera amaguru kandi atakubasa kutambura twamaretera ebintu byingi twamaretera ebijwaro twamaretera enkito twamaretera shikari twamaretera ebyokurya kugira ngo nawe abase kubaho ku maternity twasanga abakazi bazarire kimwe twabahereza emyenda y'abana twabahereza pampazi twabahereza pads kubayamba habwo kustopinga bleeding somwe twashemerwa munonga habwo kumirwa reri cyona kwereka rukundo iruhanga yatugirire nibyo tukagirira bataye bitu mwenu nico tukora ahezoberi mukama abahereza umugisha bana tugezeho kubombeka okuba umutima murungi umutima uguri kuyamba uguri kumanyira abantu abatari kweyamba kurango babayamba Kristo mu bantu abatakwebasa okureba ubuzima bw'umugeye abagumamo eyikurisiza kundise okwijwe cy'eminyeeto omunyikiriza y'abachwanga kwanu kutamburira mutwe ogwanu kugira ngo rukundo neyorokwa ombikorwa twashemerwa ruyare kimwe akora etawuno mwagikirininga je abana they are very okay mwe bare mbwenu ruyare for that day bana bari smart mwe bare kukirininga etawuni yitu twashemererwa bagumizemo aho baba banasi barunji banyenshakare kikorwa Yesu yatusigire kugira ngo tukore bikorwe byo mbabazi amwirwariro abari kushasha tubakorere byo mbabazi abuko umuntu wamugirire mbabazi naroka no kukira abana bitu bagire mu community n'abashomesa bitu n'abashahu twakore bikorwa byo mbabazi